omuri boke ara media news center wewe kwano jeno miso kwano tufollowinga amukutugwe tugombi jeno miso kurekano subscribinga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kandi mukutiyona tubatoroho urakuririza tokuretera amakuru agakwatirana na ekikwatirana nsonga yokurya inguzi mu Uganda ningasi oburuwenkwe corruption mukuru Magufuri Moses onagira ngo ansonga eki naza kureka munafaye munonga kureka munarwanisa abo bona abakurya inguzi omwihangeri Nkake ara media news center twagize kumbuza we naza kukikorata okureka munagize munonga kureka munarwanisa inguzi eriyo mwihanga Uganda musebe arkwizo mbuyinza akashanga ho cooperative bank izenzi yamba bahinji izo baziyo haba tarho bakweta production ekaza yiguru had not in emission hado sangita itanga buru mwaka niryo hano za kuronda kweguze sente ngo rani ngihanga abo kwa production erya Ahansi so no mu government kureba ngo production bateko subsidize mbashikora bata bateko bakweta agriculture and cooperative bank nagira ngo ecyako ekiri kirunje no kureka ngo yasukwa naje no miso no kwatanasana nabamumbantu hakiri omuntu ogwe narakwate na riyenguzi babasukwana bamuyiteraho nkubwakare ombwirebwa obote mbasakora muri bananka mbasakora muri IGG na izana samu options konka ibinde bane birgombantu ijo mukande bunabire utoye tornanke ja utabe turi ibanda nkani ngamba nabo itwa abantu ndo tukubahereza ideas iziba kwasa kozesa bakabingo burugwenguzi so ishizo bino ganyo nkani yanti tanchi baskanyo nkanye Magufuri omahanga gandi omuntu yari nguzi nayihanuka ninga narazayininga konka ngo bya human rights manyango bwawe bw'abantu no nyoko ningira ngo nuwagira ngo twatu umuntu ro kubayibere sende baketa press conference bakaza kororo bakora filing squad bakora kintu abantu bashatu yanga abantu mufo ubwo nagira ngo cyakwekere kirungi ebintu ya government kubana bigeno misikurekana bitekwa omukora okusanga ngo necyo busasi banyaba mu bantu abahango abari mu government nuba kugeno misikurekana ngo bari inguzi kandi nano kusisa project za government Moses Magufuri kandi agambirana nakikwatena nasonga ya MK nagira ngo MK barinzire kuza kwesimba akikwatena nabo president hakiri abasekwa nagumisiriza arinde myaka yera iki umbere bo miso kuko Museveni akine ngoga yo kwana jeno misikurekana na cyabimbera ihanga Uganda ezo shonga nazo shemiye kwanza zigambira nka abo kwa twamara imyaka 2 represent twamara imyaka 2 president of Republic of Uganda agira umutegereje na manifesto twabetiroho tubakaje implementing so nabone inde abantu murede bintu bya manyagu naza kwesimba no nyoni ngira ngo eshisimyo kade drukora shimiro kubana tureba manifesto eyaba NRM babe bine eri implemented ninga teri implemented konka kushanga ngira ngo twakora resolution naza power belongs to people dekimyake tane banze kweho turekira rinde ngizo bya manyangu twakora resolution tumaze turebe manifest ya NRM itwa president cyabanya Uganda tugenda tujukora ninga tukora niyo shonga nko konke bindi that is inferior to complex ubwo najangu naza kubona yongera yacu kwakina no kwegisa abantu aburubwenguzi omihanga Uganda hamwe no kureka nguragena amukutizombi za social media ama radio TV hakiri cyo basukwa nkiyamba omuntu wa nchakari abo ko abantu benje nohereza emisoro yabo kukati bene kibagaseromo ekije mwabana mumbuza kugira ngo no manya good presence biyanga riona abambara imwazo inamurebera ha UBC abambara makerere cyambogo bahakora petition ya Venezuela president ya Venezuela speaker chief justice interreligious people's parliament citizenry kugira ngo government tahenete kasente za interventions konke sentezo tizirese results so bajyagwe enough is enough ahabwa cyo batakwata sentezo bakazide ko mu banka iba kweta agriculture and cooperative bank so icyo kugira ngo maybe nguni nkunga emnyeto bakore strike no ikiba kwenda bashikora peaceful ibinago parliament itundura mushonga zabo abakara bari habiri hojo bank biza kumara university nibazo mu bank ejo nibihora mwe sente bazo mu agriculture what we need to change the mindset of youth towards agriculture that's all utakarugaruke ara media news center tugire umusogora kandi tukoreza ibintu bingi